Kemudian hakikat bagaimana? Al haqiqatu an ta'mala bima yusra'u. Jadi bisa diperintah cari tegawe niki teparan aran tariqat. Tapi kena tarik jalan. Tariqat jalan. Ada solah hantan tegawe niki mun kena antan tegawe. Mun solah hantan tegawe. Ye pedas mai idap. Manis dalam ibadah. Ye teparan aran hakikat. Mai solah antan tegawe deman ta ibadah ia hasil daripada tarekat teparan aran hakikat. Kumpulan yang tiga ini disebut dengan ilmu tasawufi, ilmu tasawuf. Nabi kenen ilmu tasawuf. Al ilmun yu'rabu bi ahwalin nafsi, yaitu ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa yang mahmud atau yang mazmum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil adama bil ilmi wal amal wa faddalahu ala jami'il alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para jamaah bini bapak jamaah lagi ngampure niki bahasa tiang nenten sak tau lalu bahasa halus niki. Niki dek tiang putih tahu tiang berenggih sabara lalu niki nenten tahu barang niki dia. Sebelum pengiring sami-sami atau barang-barang niki buka pengajian, sila pengiring berhadiah patihe cipa guru-guru tiang pelunggu sami niki bara entan almarhum Tuan Guru Haji Habibullah, Tuan Guru Fadil Tahir, dan juga Tuan Guru yang ada di Bodak Batu Menek niki Bapak Islahuddin, dan juga Bapak Tuan Guru Al-Is'a Sa'ad, dan semua niki guru-guru tiang layak niki waktu Bodak. Nah, yang kedua arak juga niki tiang tunas ada barang berhadiah juk sembatawan tiang niki almarhum Bapak Tuan Guru Akhina Haji Syukron. Nah, sila yang mohon dengan keikhlasan pelunggu sami dendek terbaik lupa ni kili ini nentan sampai pelunggu sami lupa. Marilah kita sama-sama berhadiah Fatihah kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya di dalam kubur dan sehingga ditempatkan di tempat yang paling indah di dalam surga. Bisiril Fatihah. Kedua kalinya kita berhadiah kepada baginda Rasulullah SAW, para alim ulama, tokoh apa itu namanya wali-wali yang ada di seluruh dunia. Dunia sekarang ini sedang dikocar-kacirkan dengan namanya Palestina sudah dibom lagi, orang Lombok sudah dibom lagi dengan akhlak-akhlak daripada orang-orang barat.
Dendek nak cemoh lalu saat datang ngalik dengan barat niki Lombok Tengah niki. Itu adalah merupakan cara kita akan ditarik akhlak iman adik jari dengan lupa Islam. Namun zaman makin niki lamun tak endek ya teliti ndek jaga ruang bija jari niki ja uli salah balik. Hadirin, mari kita berhadiah kepada ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Pertama-tama sila tengiring puji syukur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala samasih icanin pelunggut yang sami kesehatan, kesempatan sehingga di detik hari ini masih bulan yang disebut bulan Ramadan, yaitu tanggal 22. Biasanya kalau tanggal-tanggal yang sudah mau aparan ya beh niki masyarakat nin putih ngerti. Nabi kenen bulan puasa niki ibarat bagikan kelapa. Wikan kelapa niki nyiur niki semakin tua nyiur niki semakin luwih air. Artinya semakin lama semakin berakhir bulan Ramadan semakin lebih semakin mulia. Bulan Ramadan niki lamun tak cerita alik dalam kitab. Bulan niki namanya lebih daripada 15 nama. Di antara salah satunya bulan Maghfirah. Kapan atau pira niki bulan Maghfirah? Di ronda yang kedua. Ronda yang pertama 1 sampai 10 sebut oleh para alim ulama teparan aran bulan rahmat. Bulan rahmat aran niki. Nabi kena rahmat bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sakadua bulan Nabi aran bukan bulan maghfirah. Lamun secara tegita atau serminan lapas niki maghfirah. Nabi kena maghfirah tempat pengampunan Allah. Ia makan nuni lamun dengan secara bahasa nahu. Asalnya ghafara yughafiru ghafir. Gaparonya fiilnya madi unin deparan yughafiru bil mudhari'. Ghafir itu Allah, maghfur yaitu maghfirah adalah tempat atau bulan pengampunan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada pengampunan Tuhanmu. Mana pengampunan Tuhan? Sembahyang, puasa niki adalah satu tempat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah niki silaturahim niki nentan siang ngajahan niki. Nentan bara niki julu nggih. Hadirin jamaah bini maupun jamaah laki. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala le nikmat saican tiang pelunggu sami niki nikmat iman. Nenten narak nikmat sa paling mulia paling belik adalah selain si nikmat iman. Nikmat niki arah pira macam? Arah dua niki. Arah teparan nikmatul ijad dunia teparan. Nikmatul imdad. Nabi kena nikmat ijad, nikmat entan pelungguh sami niki
arak jari manusia. Ialah deparan aran nikmat ijad. Ijad niki lamun bahasa Arab arak niki artinya. Kemudian yang kedua ni'matul imdad. Nabi kena nikmat imdad niki nikmat sak bertetapan berpanjang le sak let mulai ara. Nentan wah putus-putus nikmat. Bahkan yang pelunggu sami nentan mengerti masalah laik sebelum ruh pelunggu sami masuk le rahim ibu wanta arak nikmat. Nikmat Nabi arak niki sehingga yang pelunggu sami niki hidup melalui 7 alam. Nah lamun wabih 7 alam niki alam yang terakhir di sana. Yang pertama kita nikmat niki disebut dengan alam ruh laik niki. Kemudian terpindah pelonggo sami ke alam rahim. Nabi jari keluaran di lehap alam rahim niki. Nabi jari keluaran adalah darah melalui tadi pusar. Ye tersedot. Setiap dia mendamu adalah periksaan. Berembe periksa sih. Benyut-nyut tahun dek. Lagu saniki nenten dua hendang nikmat. Nenten dua hendang. Sogon lek dunia arak nikmat lain tak tebing. Nabi rezeki lek suah sogoler dunia susu ibu dek man tebing sa keras-keras niki. Terus lama kelamaan ia mulai tepa papaan. Lamun jangan layak papaan dia nara susu-susu nani sa mewah-mewah lalu. Mulai aja kayak itu. Nani makin jak susu doa. Mulai jangan dinara angka ialah mun de anden berbeda hukum dengan mapa. Lamun le dalam puasa selain si dengan mapa aja makruh ya ngunya-ngunya. Lagu lamun ya papa anak aja nentan makruh tidak jadi masalah. Nah lamun tak papa pada bara pelonggo sami niki ande ma puasa. Puasa niki yang ke sakit tiang belik dem tahu puasa. Musim khawatiran bijem niki le dalam. Musim khawatiran dem puasa lemak wajib kada wajib bayah pediah. Lamun khawatir tan bijem doan ja. Atau pelenggih menyusuan khawatir mendenarai susu niki ndem puasa kanggo lagu lemak kadah juga wajib kita bayar pediah. Sabaran niki ada satahu sebenar sabaran niki. Kedua biasa kalau jamaah bini niki lamun bulan puasa kana baik to ndek puasa mau terus lupa atau ndek kada sedia umpama denara sebab datanglah bulan bulan Ramadan atau datang bulan setelah bulan Syaban ye ton datang ye mau nak ngada napi hukum kada niki napi hukum niki kanggo atau ndek ndek kanggo pirama ngada jari angka anden pelenggih nani puasa samangkin arak ke sedia mu datang bulan salema mu datang bulan kan enggak nengkan kanggo ngada niki anden ndak apa wah puasa bulan Ramadan mu lupa aparan anu niki arab puasa kemudian barantan head niki mu terus wah sampai bulan Syaban suahan sabulan Syaban nisfu Syaban ye tom kada napi hukum den ka kemben akan dekanggo lagu lamu mande kada berbe tetap sah kada lagu berdo dait wajib bayah satu hari karena denda malaikat. Nah yesa perlu niki le jamaah bini. Ye tak perlu pelajaran.
Ada sak dendek gampang-gampang. Datang bulan Syaban. Nah lamun sedekman datang bulan 5 tanggal 15 tidak jadi masalah. Lagu lamun tanggal 15 berarti sudah dihitung satu tahun. Pada barak kanak nine sak marak niki. Mungkin kanak nine wa berumur siwa tahun kurang 16 jelo, kurang 17 jelo, kurang balu olas jelo, niki ndek neman teparan aran 9 tahun. Lagu lamun kurang sabaran niki, nih contoh umpama pokok kurang manusia niki elek 13 ke atas bau niki teparang aran siwa sawa tahun umpama mungkin biji marak siwa tahun lagu kurang umpama kurang pire kurang pire kurang 15 kurang 13 kurang 14 kurang 5 ke bawah lamun ke atas jandin bau pokok kurang elek sekurang-kurang dengan head kurang 13 lenek mun kurang 16 kurang 17 kurang anu jokanu jandin bau ada sarapatan di Pak. Hadirin jamaah bini maupun jamaah lagi, sebelum terbaca kitab yang mengulaskan dulu syukur niki alhamdulillah niki apakah termasuk syukur atau tidak? Nah, lain alhamdulillah, lain tahmid dait lu syukur. Lamun tahmid niki demet tebeng kepeng alhamdulillah. Lagu belum tentu kepeng dia kena tahu. Nani nemu tebeng kepeng mu alhamdulillah ni tahmid aran. Mu terus sedekahan kepeng dia atau kena atau tekadu iya aran syukur. Lamun tahmid niki alhamdulillah niki alhamdu wassanaul kamilu ala jihati ta'zim wa tabjil. Puji nenek niki alhamdulillah niki adalah wassanaul kamil, pujian sak sempurna ala jihati ta'zim milik jalan sak solah maut. Ye teparan aran tahmid. Ye keparan aran tahmid. Kemudian kalau syukur niki lain. Lamun syukur niki tasarrafal a'dha bima maradallah. Gunakan napi anggota tiang pelunggu samin ini kepada jalan yang diridai Allah. Iya teparan aran syukur. Sehat syukur lagu lalu mancing doan puruk umpama den sembayang ndara syukur ni teparan. Badoin harta benda umpama lagu bahil ndem syukuri jadi segala sesuatu yang berkaitan le badan niki lamun tegunaan le sak jalan sak teredai si Allah ye teparan aran syukur niki. Lamun syukur niki secara hakikat anta alla tasta'ina bi ni'matillahi ala ma'siyatin. Ada dendek ya ending kesehatan niki nemen wasehat mu salah tipa le kemaksiatan kepada Allah ye tipa deni aran syukur wa antas ta'mala kulla adwin ada tegunaan tubuh badan niki bima khalaqalahu sak terciptaan si Allah ala taati atas ketaatan. Nabi kenen ketaatan, nabi kenen maksiat. Lamun ketaatan niki nabi harakatul jawarih wal qalbu bima yuwafiqus syara'. Pergerakan badan dan hati dan badan yang bertepatan dengan syara'. Nah lamun pelengge sami bergerak untuk sembahyang lagu ndem bertepatan pergerakan niki dait niat sembayang di mansah kembali lantaran niat ini muktaranun bi fi'li anda yang pelengge berniat piram berniat anu niki sembayang di mana kita berniat dalam takbiratul
ihram. Andai le dua takbiratul ihram tidak dihitung oleh ulama. Andai le sebelum takbiratul ihram tidak dihitung oleh ulama. Embe tahu niki muqtarinan bepeli demet kena Allahu akbar duduk niat duduk akbar lagu dengan kecekatan sembahyang Allahu akbar berembenta niki sembahyang tarekan dendek sadu dendek turut sabar niki ya Allahu akbar. Kapan berniat piran berniat mu niat kebelon sahaja aku sembahyang fardu zuhur karena Allah niki belo niat mu Allahu akbar kebejama na ye aran dengan paran tarekat niki caren ibadah sakena caren tetu ibadah sakena ye paranan tarekat nenten dengan sabayah beah doa naran paran tarekat lamun le gobuk dia niki yelo guru tarekat le guru takar le lempeng guru tarekat le julu lagu coba jok temai ye laka kembe simpakelin syariat dait tarekat dait hake dek kanggo peleklin niki nenten dak bau dek pelin napi jakene syariat lasing lamun syariat niki le dalam kitab tentang tebicat asy-syari'atu al-ahkamun munazzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi fahama al-ulama'u min al-Qur'ani wan nasi wal istinbati adalah hukum syariat niki hukum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dipahamkan oleh para ulama yang terdiri daripada Quran dan hadis daripada istimbat para ulama. Iya teparan aran syariat. Kemudian hakikat bagaimana? Al haqiqatu an ta'mala bima yusra'u. Jadi besak teperintah care tegawe niki teparan aran tariqat. Tapi kena tarik jalan. Tariqat jalan. Ada solah hantan tegawe niki mun kena hantan tegawe. Mun solah hantan tegawe ye pedas mai idab manis dalam ibadah ye teparan aran hakikat mai solah hantan tegawe deman ta ibadah ye hasil daripada tarekat teparan aran hakikat. Kumpulan yang tiga ini disebut dengan ilmu tasawufi ilmu tasawuf. Nabi kenen ilmu tasawuf al ilmun yu'rabu bi ahwalin nafsi yaitu ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa yang mahmud atau yang mazmum. Jadi ilmu tasawuf niki ilmu untuk mengetahui batin, apakah batin kita ini sifatnya sifatnya mazmumah niki tebaran aran ilmu tasawuf. Lagu mangkin si becat aran si becat bau tegere tarekat di doang si sebut mun tahu sembayang benden mandait udu napi kena udu deme de besok mu tabe napi kena napi ada besok hakikat mu ada besok nentan besok mu besok badan seluruh badan daripada besok selapu awak aden sa bersih le najis ma'nawi. Arak najis niki arak dua hadirin. Pertama arak teparan aran najis hissi, kedua teparan aran najis maknawi. Yemun Allah di dalam Quran berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tawabin tersebut
Sesungguhnya Allah cinta demen lek dengan sak taubat. Ini artinya menghilangkan najis maknawi. Nabi kena najis maknawi niki adalah dosa. Dosa sak sugule mata, dosa sak sugule kentok, dosa sak sugule bewe. Dosa. Ia teparan aran najis maknawi. Lamun najis hissi ja ia becat tersedik niki. Cukup najis hissi niki mu najis mughalazah besok 7 kali air campur dari tanah cukup. Nah lamun najis hukmiyah pokok nuah telang ruwen, telang rasen, telang ambun cukup. Lamun najis itu ainnya, lamun najis hukmiyah barandan penek kanak sa mama dek nuah kelur nasi motor 2 tahun muda penek den perlu besok cukup tercis dengan air dem peru ya sika lagu dengan syarat tidak pernah makan nasi, hanyalah dia minum air susui ibu. Nah niki hukum niki. Nah lamun le najis maknawi niki sulit tetelangan. Pertama dengan syarat kita harus beristighfar. Kedua dengan kita harus nadam. Ketiga dengan syarat harus ikhlas. Keempat dengan syarat harus azam alla yaudu ilaih. Lamun dosa. Dosa niki sak taubat ni sini adalah dosa belik. Lamun dosa kodek ja insya-Allah dengan uduk dan istighfar Allah akan mengampunkan segala dosa selama tidak terjerumus kepada dosa-dosa yang besar. Apalagi makin niki bulan puasa. Biasa lamun dengan puasa niki lamun dengan puasa bulan Ramadan gufirallahu ma taqaddama min zambi. Lamun menurut Abi Hurairah menafsirkan hadis niki, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sai puasa bulan Ramadan, niscaya akan diampunkan dosa yang akan datang yang sudah. Tamputan dosa lagu dengan syarat tidaklah ada bersangkutan dengan sesama manusia. Lamun masih bersangkutan dait padet kanca jiran tejak ndek temau gelar Idul Fitri. Ndek temau gelar Idul Fitri angka sendek teman Idul Fitri ye tau saling maaf dulu sebelum kita sampai ke Idul Fitri niki. Lagu perin bae wah bertahun-tahunan di dua besia. Mulai mau mati, aden mati terus berembi. Dan wah ini maaf, mau mati. Mulai itu wa ma ikhwanuk. Saya saudaramu tahu mangaraos kene al muslimuna wal ikhwani. Dem tahu kebe arah hubungan yang kau putuskan. Nah sebaran niki harus kita sadar. Hadirin jamaah bini maupun jamaah laki. Saya kedua kita selawat. Tadi kan di depan dibuka ini masih mukadimah ini depan. Mukadimah ini depan. Kedua selawat. Marilah kita sama-sama melantunkan selawat. Nabi kena selawat. Selawat niki adalah suatu ucapan yang diucapkan kepada baginda Rasulullah SAW. Selawat niki lamun secelawat tiang pelunggu sami jog Allah berselawat kepada Nabi Muhammad adalah mengangkat derajat. Lamun malaikat berselawat kepada kita itu artinya maghfirah. Lamun Allah berselawat kepada hambanya adalah rahmat. Nah, ini beda-beda maksudnya. Marilah kita mengucapkan selawat dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara hadirin dan hadirat jamaah mini maupun jamaah laki, selawat niki lamun semua perintah Allah itu
cuma hambanya saja yang melaksanakan. Bara umpama Allah perintah sembahyang, kita sembahyang, Allah tidak sembahyang. Berzakat, kita diperintahkan Allah, kita wajib berzakat, Allah tidak berzakat. Tetapi kalau selawat, Allah perintah kita berselawat, Allah yang lebih dulu berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya mungkin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah seno berselawat, ye mutite wajib berselawat. Angka perintah niki Allah memerintahkan untuk selawat, bahkan Allah dululah yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah bini maupun jamaah maki, sebelum terbuka niki masalah hukum masalah berpuasa, masalah niki dibuka dulu masalah zakat. Zakat niki, zakat niki lamun kewajiban si Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2 setelah hijrah. Sak bulan serap jelo le bulan Syawal no wajib zakat. Itu syaratnya saja. Nah zakat niki napi kena zakat. Zakat niki adalah salah satu sebab untuk diterimanya puasa yang belum sami. Sai puasa lagu undin berzakat jak muzabzabun akan terapung-apung, artinya tidak akan tembus ke langit, artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan man shoma ramdanan wa lam yu'ti zakat fa shaumuhu muzabzab bainas sama'i wal ard. Sai puasa mundek aparan bayar zakat, maka puasanya itu akan terapung-apung, artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah bini maupun jamaah laki, sebelum buka kitab bacaan hadis, sering terjadi le zaman makin niki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun, iyan datang lemak bahasa Nabi ala ummati ele umatku zamanun masa. Nabi kena masa waktu. Yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Daman lalu salima lagu lupa salima. Daman tersalima lupa salima. Nah niki. Ya saya datang le jelo kiamat niki, le umat niki. Kapan? Nani wah bega luwe wah terjadi. Sa pertama niki tuhibbunad dunya wa tansawunal akhirah. Dunia jak banin perang-perang, akhirah jandin baiban. Deman le dunia sehingga tertipulah mereka itu dengan dunia, sehingga ndek mengarahkan hartanya ke akhirat. Aran lamun puasa niki kan Nabi kena puasa melawan musuh. Musuh siapa? Musuh Allah dan musuh kita. Pire musuh? Pertama disebut si ulama ad-dunia. Dunia niki musuh. Kembenang kana dia ni musuh. Karena Allah telah menyebutkan dalam Quran, wala tagurrannakumul hayatid dunia. Ndak baik sampai lupa le dunia seni, kandin dunia melupa akhirah. Lupa di akhirah niki. Ke ngaji entah terung menon Allahu akbar. Ngecek baik, kecek. Mu berembe lalu mu lepas be tambah dulu, lepas tambah
Demen dah sebut Allahu Akbar niki nentan narak sapaling belik sapaling agung. Emak nyingkem pelonggoh nyingkem bekelur arawayin lepas dulu. Bareh terusan demen wah dengan engkah ngebak walaupun tajak ndek lalu dulu. Yen tata hormat la ngebang masih ke nambah. Mengonek-ngonek bau sin tambah naik tular mano. Lamun azanan niki lamun mengumandangkan azan mau nyingkeun nambah mau ndek terlepas tambah berarti belian tambah niki dait Allah sai dengan azan mau nyingkeun bekelur ngerawas berarti bekelur lebih belian si Allah angka iya ucapan astagfirullah iya mun tebaran dengan sembahyang niki syarat nih harus Allahu Akbar paling dulu angka membuka Allahu Akbar kan ngebang dulu dengar demen ngebang dulu dengar dia Allahu Akbar cukup Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah dakat jak mulai nah barang niki dendek ni wala Akbar dengar iya paling balik Allahu Akbar niki Allah coba sembahyang berembe-rembe ketok sembahyang lamun de ucap Allahu Akbar den narak kena sembahyang paham niki lamun anu niki ada sande biasa lamun lek negeri salain maaf tiang niki mantan aparan wah kejuk Malaysia niki meneh mas entat ini satu pesila ceramah ahli Malaysia lamun tenyengket main napisa kah aparan lepas dulu sementara tutuan ba timam janjing ke main poli arawayen lepas aran tiang Kuala Lumpur niki wah jauh untuk main bola demen Allahu Akbar timak nanjing ke game sakit pantun tulang malik untuk berikanlah jalan untuk menganazankan Allahu Akbar. Coba dipikir. Apakah boleh apa Allahu Akbar? Allahu Akbar niki yesin ara dunia yesi ara itu. Mud samal lalu tak ada benda Allah dengan Akbar. Ya Allah. Ul iman tenepis jari. Kembek nangka de bau sitele. Kembek nangka de no ini sadar karena kurang entat lalu ngaji niki wajib hukum mulai baru sogol sampai kubur denara istilah dengan tamat ngaji denara istilah dengan tamat sembahyang ya tetap sembahyang cuma sembahyang niki lamun tuh ngonean khusyuk para khusyuk niki lamun dengan ulama tasawuf kadang-kadang ndek sahad lagu ulama pakih khusyuk niki sah sunat hukum namun ulama pakai. Sa kedua niki lanjutkan baru sa kedua yuhibbunal hayat wa yansawnal maut. Deman hidup le dunia lagu den wah baik endang diri tiap mati. De tuang endang Dedwa maksud endang diri temati ni kan deta penunas mati. Dendek terlupa anta tema ya mati kembali. Ada persiapkan diri untuk kita bakal mati. Al-Qais dengan sapenter niki dalam Rasulullah SAW bersabda Al-Qaisu mandana nafsahu wa amala bima ba'dal maut. Dengan penter niki, dengan cerdas niki adalah dengan merendah diri dait orang-orang yang mempersiapkan amal untuk bekalnya nanti setelah mati. Mulai jelo kubur niki pire keloi pengonek. Denara batas sampai jelo kiamat. Dikan lamun lek mahsyar paring-paring 1000 tahun. Mingkan le lagu le kubur niki.
kubur niki ye tahu samone. Kapan? Pira kangonen? Sampai jeluk kiamat. Kapan datang hari kiamat? Wallahu a'lam. Yang datang jeluk Jumat niki dengan syarat denara dengan ucapan la ilaha illallah. Lamun wah diara dengan ucap la ilaha illallah ja, ye mun terus bumi akan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ye mun mengeluarkan isinya, artinya dengan sali kubur tebang kita. Nasi ngonek niki. Ye mun bercerita Allah kepada Nabi Musa. Qala Allah Ta'ala li Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Saat tersebut arana hadis qudsi niki. Ya Musa, wahai Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurain, dua cahaya. Untuk apa? Kaila yadurru zulmatani, ye ya pemenah dua kegelapan. Aku beri umat Nabi Muhammad dua cahaya. Cahaya niki untuk menerangkan dua kegelapan. Ye jari dilah tu tak sepetang dua niki. Sa pertama be nur kenu. Mana ya Rasulullah? Ya Allah, ma nurain. Kata Musa menjawab kepada Allah, ya Allah, mana be kenu nur niki? Pertama nur Nabi. Garan dewa tepada si niki si tuang guru sangur zugul nuzul niki. Pertama nurur Ramadan. Nur bulan Ramadan. Kedua adalah nurul Quran. Dewa aku aran ngaji mun bahasa dua guru niki kan tanda tama. Allah beri kepada umat Nabi Muhammad niki dua cahaya untuk menerangkan dua kegelapan. Pertama adalah nur Ramadan, kemudian nur Quran. Nur Ramadan ini akan menerangkan kita di dalam kubur dan juga di padang mahsyar. Ia kena zulumatul mahsyar. Ia kena zulumatul qabri wa zulumatul qiyamah. Kegelapan di kubur dan kegelapan di hari kiamat. Yang ketiga, sabar niki yang kedua. Mungkin sa ketiga. Yuhibbunal kusuru wa yansawnal kubur. Cinta kepada istana, mun balen jebel megah. Lagu wa yansawnal kubur. Tetap lupa le kubur. Coba lamun balen niki dihias dengan seindah-indahnya, pernahkah kita ingat kepada kubur? Artinya balen niki satu cermenan, satu cermen untuk mengarah ke kubur. Andai meneh ke seolah balik dalam balik kubur berbaik, ia mula pikiran tadi. Andai ni ia ke seolah darab balik istana, mu terus lupa kubur. Jengket-jengket sembayang ipuh tetuis. Lagu lamun niki ja insyaallah tarawih ja masih pada sesa, dua sa, tilu sa. Lamun niki ja ada sekata nangkah imam dikasakan mulai dan tahu napi kena solat tarawih niki. Solat tarawih artinya solat secara rileks, mentelah adeng-adeng. Dia mau 2 rakaat salam mau mentelah. Lagunya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya usuni. Dia mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ieu tarawih. Asah sembahyang. Nah lamun dek berubah bacaan niki tetap sah, lagu kurang paha. Malik coba perhatian niki le dalam tarawih niki. Lamu sembahyang berjamaah niki arak teparan muqaranah beriuk, arak tesunatan beriuk, arak tesunatan haram, arak makruh beriuk. Be tahun beriuk haram takbiratul ihram. Beriuk takbiratul ihram de bantu tu imam kena bar mulai de takbiratul hukumnya haram. Be tahun sunat sadeparan arah mukaranah. Beta mukaranah sunat. Waktu imam mengatakan ye sunat itu amin. Lamu mukaranah ruku sujud niki ja makruh mengurangkan pahala. Barang niki lamu sembahyang. Anggaplah niki imam. Allahu akbar baru Allahu akbar. Dendek sampai ya barang. Ada nanya Allahu akbar, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamid. Ada yang mau tegak dulu, baru tak. Ini beriuk. Nabi hukum niki. Itu mengurangkan pahala. Banyak mau jak lagu kurang sempurna. Anggap bang? Oh karing 15 menit. Masalah pengajian, lemak dah anu dulu. Dikit baca hadis dulu, nggih. Apakah wajib hukumnya dibayarkan zakat fitrahnya untuk anak yatim? Anak yatim itu tinggal di mana? Ya. Saya ya. Iya. Alamun pelengke sirin dan anak yatim, pembantu pun wajib pelengke bayar. Anak dia umpama anak yatim. Okay. Terus Wajib nak bayar. wajib senang di anak yatim. Pokok enden anak yatim kende yatim jogang kende normal atau tidak tetap wajib kita bayar. Lagu tahun bayar niki pokok hidup awam bayar sak tu bayahan niki napsai sak mut wajib beng nipkah niki. Umpama mentoak tite jaga wajib terbayar mentoak. Umpama pembantu ite berduit lagu pelan pembantu niki endo tele balen ndek leto-lete wajib terbayar situ. Anak kakon wajib sai sabut jaga niki ye wajib. Nah niki anu timan anak yatiman jogang timan kana timan berembe-rembe. Andena lagu nani lahir umpama jopolinde sui mutre demen eo unin mu plus mu mau eo sekali mau mati wan sarap jelo termasuk treken 2 bulan niki. Treken 2 bulan timanja seberak semenit pun hidup bulan Syawal arti bulan Syawal ini suhansa maghrib demeno azar maghrib umpama onek ni anu melahirkan umpama mu terus demeno isa mun mati wajib zakat. Nah lamun mati umpama sendek eman atau meninggal sendek eman Syawal niki ande tuah zakatan. Ibu bapak tuah zakatan. Deman datang bulan mati meninggal. Ande bait tuah zakat kanggon bait ande wajib bait zakat kanggon. Ande mah bait lagu gerah tabat niki umpama si teliti masalah hukum. Nggih
Sampun. Lamun dengan masalah Malaysia ni pelenggih zakat le niki nenten trekeng zakat. Yang berzakat adalah beliau di sana. Kenapa? Di mana kita cari uang, di situ kita wajib berzakat. Ya zakat kanggo tetap ndek sah. Maksud desa lagu jatuh ke sedekah. Le niki yara anun model Malaysia. Ke zakat ambil ke fitrah ambil. Dia perlu kembe tu tak amanu tu negeri tu tak hidup negeri tu tak berzakat. Ya anu niki zakat. Aran masih anu persoalan lagi? Mungkin masalah anu kada masalah apa? Luah nisi itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo nasang tuang guru masalah berfitrah. Kanggun coba fitrah ojok luah nsi guguk antara lain kadus. Kanggun pokok miskin cuma kalau ada utamakanlah yang di dekat, kemudian kita lari ke keluar. Mun paling bagus sejak barang niki enara tukang amil le masjid satu amil dikumpulkan kemudian zakat jauh bawah ke masjid, kemudian amil yang membagi untuk seluruhnya boyak besa miskin timan jamau pada dua kobok atau pagi sengap pokok rate ye samula abdal lagu monele tiang pelunggu sami ni kita biasa ande tak alomitah bitah tahu sikit masih narak barang niki lemon niki sekali masalah dengan jauh fitrah. Kan mulai arah petugas. Petugas ni ketirem. Terus beratung neng tenara terima ilmu berembe masalah fitrah ni ke. Ya, wah niatan tu masjid di Majatedam. Wah niatan walaupun masjid niki ndek nak hakikatnya dia akan untuk para masjid lagu ketuanya niki yang dia tuju. Ini jadi masalah niki. Nah lain lamun beras kadun niki ja. Lamun kepeng kadum ja wajib bersalaman. Be kenen umpama barat niki SIM ganti barang tanah Malaysia wajib bersalaman. Ini uang sebagai zakat untuk pengganti beras. Iya entar. Lamun le beras wah biasa cukup tiang iya bepitrah jok pelenggih nggih dan terima. Cukup barang niki. Dan perlu sok bersalam barang dengan denara bersalam-salam. Enggak pada memasa anu merari ya bersalam-salam. Terus kanggo niki. Nggih. Jok saya di perhati pelengge nggih ndak jadi masalah dek memang anu kumpul bahamil dulu cuma lamun barang niki satu persatu kan dek sa kumpul dulu mulai kan lamun menurut di dalam amil kita serah satu fitrah itu le satu amil ye mun anu dulu terkumpulan tercampur ye mun terbagi pire kulit pakai miskin lagu mun sabara barang niki masih den jari masalah lantaran pelungguh suah terima namun wah terima itu sudah hak kita. Nah barang niki hak nggih siapa? Anaknya di mana? Oh, pelenggih senogara anak kedumpu dan bayah niki kita. Pelenggih bayah. Kambek pelenggih pada si suaminya didumpu kah? Mantannya nih, iya mantannya didumpu.
Mantannya di dumpu. Lamun le dumpu teman bayamu berbeda sama bayahan andin. Nggih. Siapa? Bekas. Akaside dak bedoe semame. Nintan bedoe. Nggih. Lamun nani bayahan fitrah, ya kanggo masih, walaupun dia bertanggung jawab sana. Soal apa? Kenapa? Karena anak ini, anak yang kita asuh bukan dia saja yang bertanggung jawab, bahkan kita pun perempuan bertanggung jawab. Cuma yang bertanggung jawabnya sekarang untuk anaknya saja. Kan istrinya sudah tidak ada hubungan, namun anak ya tetap. Walaupun karena ikut, jangankan anak orang lain, seperti yang saya bilang tadi, pembantu pun wajib kita bayarkan fitrah apabila kita beri nafkah. Walaupun pembantu niki kita upah dan tetap ada di rumah kita, wajib kita bayar. Makin lamun desadu tiang baca nggih. Niki aran le niki. Aden saanu kena niki. Aran le dalam kita. Kesepara aja niki, karing 5 menit dan menazam. Niki ya. Wa yustaratu li wujubiha, syarat mun wajib zakat niki Islam wa idrakul juz'u min Ramadan wa juz'u min Syawal. Fatakhruju man mata ba'da gurub, maka wajib sogulan fitrah dengan samati suhan bulan suhan sarap jeluk kenen. Kemudian duna man walada ba'dah, ndek wajib enak wajus polindes lagu terus wah Allah Akbar Allah wah plus suni le polindes lagu ngebang ndek wajib zakatan. Ngerti? Niki ndek wajib zakatan. Lamun dengan mati ja wajib zakatan. Lamun mati lagu suahan bulan suahan Syawal, suahan sa maghrib niki kenen. Anden lamun mati ndek man maghrib ja atau meninggal den wajib. Ya syarat dua anu niki. Syarat dua aparan 2 bulan. Jadi berbentan tak sebulan anu niki zakat niki sak wajib zakatan niki sai sak mu ditanggung niki. Wa tajibu alama indahu ziyadatun ma yahtaji li nafsihi, wajib sebulan zakat seno ile dengan waktu sabadwe lebih nilai jelo semalam. Patakhriju an nafsiha, maka wajib mengeluarkan akan zakat untuk dirinya. Wa kullu syakhsin, dan setiap orang, talzimu nafaqatu, setiap orang yang lazim yang wajib dia nafkahkan. Di mana anak kakon lagu itu tenendot itu bengangan bilang jelo wajib zakatan. Anden dengan kafir lagu Bedouin dengan Islam ya jadi pembantu umpama berembe. Wajibu alal kafiri, dan wajib atas orang kafir ikhraju amman talzamahu nafaqatan, dengan sawajib simun nifkahan tadi lagu minal muslimin, lagu dengan Israel mu dengan tu Malaysia umpama mu terus pembantu dengan Indonesia wajib saugulan isi dengan kafir ni niki angin deng senontan. Nah barang niki no si unin wajib. Barang niki sintan wajib nanu zakat niki. Si sangat sin perlu, sangat si lantaran zakat niki lamun nentan tesugulan, nentan to terima akan pad yuhibbunal khalqu wa yansaunal khaliq. Ara zaman nanti akan datang pada umatku yuhibbunal khalqi wa yansaunal khaliq. Deman nelek makhluk lagu lupa nenek. Contoh umpamanya, apabila kita mencintai makhluk Allah, jangan kamu lupa si pencipta.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jengke-jengke terpengaruh, bercinta lupa daratan, lupa siapa yang buat cinta. Awal ini ke jelek sabajang-bajang daun niki. Di Manjastawa lagu mun masih ruan bajang ini doan. Ngabaran niki. Kemudian ya kalau niki. Wa yuhibbunal mal. Wa yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Dia cinta kepada ilmu tetapi lupa besok di hari kiamat akan dihisab. Denara paling luwih persoalannya besok di hari kiamat hanyalah harta paling luwih. Lamun ilmu ja betam kadu ilmu diri. Lamun harta paran ilmu tasawuf. Napi paran ilmu tasawuf ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi al-mahmudiha wa mazmudiha wa kaifa tazbiha. Berembentan cara tak teteh aparan sifat sabayo sifat sasolah. Berembentan cara ya singkiri sifat bayo sifat solah. Iye ceran jaien tan ialah termasuk ilmu tasawuf. Asampun niki atur tiang munara salah atau munara kekeliwar niki datang dari diri saya sendiri, yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Angkat niki jalan membekelin jah harta menjauh ngindin seno. Barang kelin jadi senina. Bekelin harta apa ndek? Ampura ya. Lagu lah kayak ini cara barat dong menung. Nah. Nasar niki harusnya reda dek. Reda angkat pelenggih saatur zakat atau anu mapunina niki. Nia lagu. Angka nggih biasa pelenggih. Dem perlu sabaran niki ja. Endeng ezen niki yak sogol tadi kakak nah baru niki lamun saharte bende untuk hari-hari sekalian aja bersama-sama bertanggung jawab. Amu saya sogol niki lalu ngaji ya lalu jokembe yesa wajib ngindeng izin. Lamun tak perlu ya endeng izin ya tante sama muda musara beras tetadahan beiten adahan sanine dong baran niki kan. Sampun niki. Nah piara nggak sih? Marak niki. Dari sabarun susah ya sugih bawas dah barun. Yang nggih memang dalam hadis niki memang susah masuk nggih. Tidak miskin ya. Nggih. Iya tang repot. Memang lamun dengan miskin niki ya molah. Dengar kali-sekali sebelum memang lamun manusia miskin niki ya musolah. Ya khusuk sembahyang. Berwet lamun Allahu Akbar denara sampian nangenan, denara bangkatnya nangenan, denara kerbaunya nangenan. Ia mun ulama tasawuf niki lamu tebedoi harta, lamu tebedoi seton tol gudang ta olo, lamu bedoi sampi to kandang ta olo, lamu bedoi senina to bale to olo, dende olo le dalam ati. Lamun olo le dalam ati niki ja endek khusuk sembahyang. Pira anda tahu barang niki ada tetap zikir. Zikir Allah. Mudah-mudahan sabarat niki. Engkau nggih zikir. Kembek lantaran zikir niki zikir hati niki ini tepang. Lamun de cek lamun de beriuk dait zikir lapas iki. La yahsilu zikrul batini illa bimudawatu zikrul lapas. Denini muddeman zikir tasbih si molok tejulu kemudian ya selung seati denini sabaran niki. Lamun memang lamun da bedoi harte ya tanu lama ya enggak ada ketua sa paling luwe. Lamun masalah ilmu de mata ketua. Kembe mun de ketua beta manu ilmu nih diri pribadi timam disampaikan untuk diri pribadi tidak ada deta ketua nalamu sata ketua niki harta aina iktasababi wa maina impakah bele mau betom kadu kena atom kadu lantaran semua niki sudah ada yang mengontrol. Niki jari bukti entan apa tuh sebelum kita arah ke sana kita hisab di diri artinya hitung diri. Nah,
Ye mutaparan arah tarekat. Lamun dek mantau baca dulu je timam zikir Allah lagu dengan si terawas niki dentan mani di pat niki. Sampun niki atur jang. Syukran kasir. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna ya Allah bil imanil kamilin wa li faraidika muaddin wa lis salati hafizin wa liz zakati fa'ilin wa lima 'indaka talibin wa lal bala'i sabirin wa 'alan ni'mati syakirin wa minal huda mutamassikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ibadana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhasyu'ana wa tammim taksirana. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubri wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun niki atur tian maaf atas segala kesalahan dan masalah kesalahan niki atas datang daripada pribadi dan sendiri, yang baik itu datang daripada Allah. Usikum binafsi wa taqwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.